Alright guys, saya Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ini kita nak review QJ Motor XRT 800 ABS tahun 2023. Harga jualan kita nak offer below market price 23,800 siap potong nama. Okey, cash siap potong nama 23,800 siap potong nama. Untuk motor second hand ni kita free warranty setahun bagi korang. Alright, so kalau kredit lu minimum deposit 100, bulanan 400 lebih selama 6 tahun. Kalau credit card, kalau you limit cukup, boleh guna kredit card korang, swipe untuk EPP, 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun ataupun 60 bulan installment. So kalau nak join motor, kena trade motor, boleh PM kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak guys. So motor siap dengan 3 box, beli pakai saja. Crash bar semua dah ada. Jom kita tengok. Okay, windshield dia standard lah. Windshield dia standard. Lampu LED. Alright, so ada engine guard ataupun crash bar dah ada. Spoiler LED. So USD fork depan kiri kanan. Kaliper pun kiri kanan, double disc brake depan. Tayar depan pakai Pirelli Angel GT 120 70 17 punya size. Bunga dia condition masih ada around 60% ke 70%. Alright, ini minifu nanti kita boleh tolong cat bagi hitam, bagi cantik lah. Kita boleh tolong cat. 2 silinder punya engine QJ Motor. Alright, semua solid lah. Ada handlebar pun dah ada. So sidebox dengan top box dah ada 3 box. Alright, 3 box dah siap adjust dekat atas ya. So QJ Motor ni sebenarnya dia TRK juga. Cuma dia letak QJ Motor lah. TRK 800. Alright, tayar belakang korang tengok. Tayar belakang bagi size 185517. Pirelli Angel GT masih ada around 40% ke 50%. So box pun dia dah wrap yang stiker ni lah, dah wrap. Alright, semua solid lagi. Dan kita tengok meter pula. Alright, meter TFT ini dia dah tambah ni. Bagi bila waktu matahari panas jam nampak lah. Mileage 39,000, gas indicator, speedo, temperature, minyak, semua ada lah. Alright, RPM. Okay, kita start bagi korang dengar sound dia. Ini adjust standard ya guys. Alright, QJ Motor XRT 800 ABS. Harga jualan 23,800 siap potong nama cash. Warranty setahun. Minimum deposit kredit, deposit 100, bulanan 400 lebih 6 tahun. Kalau ada credit card, boleh swipe guna credit card, buat EPP, 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun. Alright, ada free warranty setahun untuk motor second hand ni, term and condition. So apa-apa PM kita. See you next video. Bye bye.